Umuntu angathatha lithuba kubonga abonga sponsor kwekuqala lesi sibambisile enkundleni yethu kungasiko kwekuqala sisibambisa inkundla yonke endzabeni temidlalo yebhola including ball games nasetikolweni. Siyabonga nje kakhulu kusponsor sethu lesikhulu saka Montic. Ayisengibongela nawe ama teams labedlala namhla dlala ibhola lenhle kakhulu. Sibongele kakhulu neMhlane United longiyena abo champagne lonyaka. Sekufanele ke sonke seyinkundla sisale sisupporta yona uMhlane United ukuthi uhambe uyosimelela. Umuntu angagcina ngekubonga abonge nje nehoho lengiyona idlalisa lemidlalo nenkundla lengiyona idlala lichaza lelikhulu ekuhlanganiseni lama teams la khona. Siyayibona iquality yebhola yenyukile kakhulu. Sibongeke nokuthi imidlalo ibe mihle ibede nemsindo netihlwele didiphathe kahle kusukela ekuqaleni taze tawugcina. Siyinkundla ke nami ngingi-MP staba behind onke lama teams ladlalako ikakhulu lele phumako ukuthi siyisupport ukuthi seyimelele lenkundla njengalo iphuma iyodlala ngaphandle. Siyabonga.